tai o manu e lo sunga a tawai ia me sipo I whakongfong tapo e se tātou tunu nei tai o pou mai ra vai mō ki tere se I mō iti me sipo I le aupa pingarunga stofi le tua ia e ana I tamam tina mātutua o whiarawa o mō me tapo kalambe ia e whataro whatule nganga whaararo nei tai o maru o tawai Sa'ale le morning le sound wanga o maru do le tai out. Faftai mo fa no mo le taimi. Ma le so le la fa si maru do fo le tai out. Se ta tala no la titi a se tau fa mani no nei vai ngai e ai nei ma tu fo nei e o mai ala to I visa e ta fa mai nei ala to walo fo ima o lo tono ni se le nei. A o taimi ngase ai la to. E pe o le tau sa ili atu mo se so sani fo le ya a le malo. Ia mo tong fitinga pe ya ese le mai ai la lo poka mel malo mo nga se nei ia mala to ia mai ta fama ia te wa a fi fo nga se tono du sila a fe mata ia pa te ia ta mai tu so pa si ni ta wo lo pe ngai pe mo se ta tu tunu man tu a mai nei o ta tu tanga ta se si mai se o ta tu a ma tu tina ta ma tu ia po se si mai ia e responsible al tangata leanga nga sponsor ina ka ngaka mane o ame tu pui nei pe mai fal mai turanga fa pena ila roai o fenga inga maturanga kaus o ere nga ma ia mo sponsor le nga lunga e fenga I o e ma pidi ma kulanga fa pena ta vai o ora tu ora ona o ye ni si e o mai ta to pisa mo se songi kulanga fa pena ia se fui leu ka fia le fal mai ia turanga o mai pili foi sikere o pi ia e kom foi al ka ko maro ko ka sanga I samo o ngai ri o mai ra ro po ka me foi le mai e ta mai ra ro so songi ka ko maro mangi sina mane ia e mo ki mo putte mo se ka ri nga me o ngai ri huni ku per ka ko maro turanga pa penga o no ta vai o la wa ku ora I o sponsor inga mai o ka ko ma ku mo ngi si ti o mai e ko wanga o sa e ko ngi singa I travel insurance mane e ka vai la ko mai ni si da o ang me ko pu mai ya la e ka va mai le insurance nga o tu langa na yo ta tu ma tu e tu ala ro ko ia tu langa pa pena wa e fai ia o maku sa mo e ku I o ere nga sponsor inga mo kulanga va penga mane o le si kulanga ta vai ia wa va ku ngi u ki nga inga le fale pa ia mo ka wa foi ka ko nga mo stong fiti ia si ronga fa maria ia inga ia fa inga ko ngi pidi tulanga va pena io a pika ia foi le insurance travel insurance mo ila pa po singa ka ia pui mo ia fa pika o le kula me fa pe io o le sira fa pita o ni ta va o le kanga ka fo ile a mai la ro po kala me le pe o ngai ka o po kala me fo ile mai la ro fa tu pe le maro ia pili uma o fa ba ia nga mai ro le ngi o se ngai nga fa e se ngai ile mai ma le me ngo fo ai long accommodation inge io o pidi umor fa mai se ngai ma le maro ai kai mi ta vai o mai fa de ko me ngo fo tu langa fa pena ka su e role mai singa ngo fo nga fo le mo se so ni tu langa fa pena ia ngo o ko le ka ko kis ko le mele ko la ro po I si ko I me ki fa bon ko I pe maranga mai ni si ngi I la ro po kala mele al maro o ngo le se ngai ngai ko mi o mal maro ia pili fo mai ale me ki ngo fo ia e se ngai la mo o misi o mai o le ngo ko ni nga la ko a nga mo pa na ia te mi ku lai mai ia fa pika ia on ko su le se me ngo fo ia tu langa ka un si lo ko ia ia fa mo tu le me no fo ni si la o pe ngai tong tinga ta vai ia
malo faftai te le fa manino ino nei vai ngai mo le tunu ole umona ma tu le ole telefoni le fengor konsulo en fena vala wi foi pe ini si vai ngai fia malam la matili ai la vai foi mal tai me fa manino nei vai ngai ala te lo la te le so nang foi le fengor konsulo manino nei vai ngai le situ langa le foi le toi fa mala tu mai fa mo le titila tu le afio tu pulanga tala vo foi le tele mo sa wanga ma fa ngala malosi ma afia i tono atu no nei fafo a te uto ma na ola to ye sol tu la fono ma sia me fa pui ma e to fo isa mo e o a fo ia nei vanga so so le ele tato malo a me sono official of your consular va mon mo ia sa o le tawai awa ma sia ko ma ki e ling sing ni sila ia tu pulanga fo yo mo gi o le mo la ko mo fo mau ai le o sing ni sila ko mai ki la ia a fea ngai ma sul kula pong. Ia ai mai se lava la au i me i o drugs ma tūlanga wa pena. E whai whare unga whamsingong. E koe whafo i sa mua. E leo la tu tsengi ai. Ia ai eila nisi o maangaro mai. Ia ai fia sia si sa mua. Kulangaranga se longa whaakanga mai i sa mua. Ia whuka a koe maranga kule sa mo. I tangata siksendi tawai. Kaka sikseng sa New Zealand. Kaka kukanga ka sa mo sikseng New Zealand. Ai thea ngai mo sa soltula. Konom kulanga wapengai. Ai misia ia kula pongo i maku ia pira o fora au fasa ina mtulanga wapena. A timbalanga la chesi o la ko ainga sa mo. E paua mo te fatana ngai sa mo. A ka ko nga ka fu i ta vai ngo fu mau ni ai de siksing ni sila. Ai se ngai mo popo ga mo kula ngai o sul kula ko va. E mo fai fa ngale. A fam silonga ni sila. Ko ki poki ri sa mo tulanga pa pena. Ia fu la a wala fai. O nga pui ka ko sa mo. I le o ko nga ka fa pe i ku sul kula me sa sul kula po ngi e le fai ngo fi ho i ka ko maro sa mo na e ko wan si la to ai ku ranga ia po ara ku ara ro ta vai ia e ko ara ro ko me sa e sul kula po ngi yo wala au pa sa ina me se o winga ba tanga ma ku ranga pa pena no ia si ia ia so afia seria ku ranga pa penga ia ngai o ko kanga o le o maranga mai o monu ia ni sila a ko fa le tonu ai me pa penga e un ka ko mai ka winga i me den ku mai Vietnam yes e ka o ia sa mo ka uma tu ranga pa penga ia e tu ala lo te e me se ku pulang ka lo o anga o loku ata vai o le loku ai yo o ye ka fi ka ni malo fa tai ele si mai ngol au tata no lo fa fong mai le tro la lampa pa au si mai ngai fa foto o ki lani e ele tai on tata no ai ia le time for the process ai passport one na vanga le mana mi a documents le mana mi fo le mo le tamile mana mi il passport mo nai ai ngai ala fa na fa nga mai lunga email mai si mai nga ia o le vita vai ia o mang ko i stu langa le ta vai e fa fi ka o ko le ko rai mai o ngai o ka ko ka fu i ngo mai a si mai yes ia ai o tu langa ko le o ko fa po isa mo o vai ni okay o man tu o le si ma fu anga pa pe ai nga pa mo ni si pa ya la ko pe pa ai mo wa ko le mo se me nga fa ia ia ka fita uiana o pitola aua ia me kau pe mika me kau visas. E reise me ma whai e tato o pisa o me ka whai uianga ale immigration in New Zealand. A wako i pia tu alaro si o tato tunu. Sida ko ai kulanga ia. Ia aua lava le i e ova i e. Kwa kau whai fuirere kau whai ngu pe pangu mau pe ko extend lo visa. Ia se tira sto ai tu langa e se foi ka ko e foi o ni se ora e foi ko mo se visa extend visa pe pongo ko ma why overall
ia whaingkaro leo ngā ina ia whaiona no ko mau nei o le taro ara se tātou tunu ia sila ko e wa ko la o molo visa e ke fia ngofo ni ia whainga ia inga upa ia aere i expire le visa o e whaingo pia e o ngā sanga o so ni sila mo le ko e whaapopoi ia e me se fwoi tau sanga no fo mau se tātou tunu a le kuranga le whawhisigita vai ia oro ia awara pa ona po nei online ia mai ia documenti mo panga i ngoro kusfolau turanga pa pena i rungo online la fo mo ia documenti mo i ngai ka ia mau kirang o mai nei ia me mo ia pe pa nau ia ia o se kusfolau expire turanga pa pena ia ela fo mai a uma foi le kusfolau po ia ko ra fo ia mai ro ka balanga mai ia e maranga mai po i mo wa nga ka mi kusfolau lunga ko sa po a wa po ia so te inga va fa nei on po ia pe mo ia turanga tava mano va tai so mo la tino a fa fo mai e pitonu fa fo o ki lani ka Christchurch Wellington Waikato mai si vai nga mau mai tele la ona fo ele fenga konsula ia na wa watu ele lele bala wi fo telefoni tolu tasi lua a fa ngal code number o iva tolu tasi lua ia ona fa mani no tu leo vaenga a la mana mia ia le sefe fo ile malanga mamai e au kila ne foi con ka fo pensin la con ka pa se ai mole atu no o lo tele tatu o lo mai sa mo fa mole ia le lo sa no la van fa mana tu le fenga konsula mal tar bo kalam alo fai foi fa tawia ka ko lo so sang foi ta ba ai ngo sa mo la to e sa o le ta vai mo ni ngo sei mi pochi fo le o ia vai assumir nga sa mo le uma mai ko ke lo fa ka u nei ko lo sa mo mo be ko ke le nga fa sta i si ta tu ia on o le ama ia po i matu lama i o loa wina mai e se tātu re ngā ka le karo ma fua whaere langa au mea i o loa sa moa ia e pau mai i pokir mo ka kaukia e vai asore o le ngana sa moa ma lo whaaftai e tūranga o le alo lofa fui o ngai o ka kukanga kai i o loa mai sa moa i vai asore ngana sa moa ia ele fa pela umolo ngan sa mo ia ngara kai foi ia ka sa ia me mana obia ia ka ko olo ia ka ko pole ia siga ni olo sita tutulu la feo consuelo la feo mata fa malo fa te tele molta porque la mol ne foi ta fo ia mo ni fa vol ne foi aso rum kwa malu rum ka ia fa te ia te vai mo le no mo pelo ofisa e non lo puoi riesce ta tutulu ia ta bangien ia so ko fe roi ko i so i mo le ro po le le tu ia pa so i tu ia te vai ia se foi ia mo le feo consuelo fa mata le malu to filau por so fa po Vale tara pokalama le foi tae fo tolu tasi lua vala mai fa foatu o kilani code number o iva tolu tasi lua mo ni so vai ngai fia mara mati ai